mercy, I've seen your grace. Above all, I've seen. Just go, I'll lead you. Yeah, what's happening? This is Sandman Kimbrapa, aka Start Vendor. Khuliso Ele interview today at VhembeFM 89.1 to 102.4. Yeah, Ari, left. Namusinga the 8th of November 2020. Tune in. If you need some interview, nidaiona ka YouTube channel ya Start Vendor, aka Sandman Kimbrapa. I'll post it. We're here for the song interview ya Great Are You single yawe. Just be calm and answer what they're saying. Msongo wako umbranga question and msongo wangu ningashimsha shikwa kana chivenda but mix uri vatu vadzizo ndi muvenda. All right. Though I'm something covered. Am I just saying? Hi everybody. Take off your mask. Hi. Yeah. So like vatu banga expect nika interview. Introduction of Khuliso Ele. Yeah. Do you know who Khuliso Ele is? Yeah. Yes. All right. So where can people get a hold of you on the social medias and everything? Facebook, Gandhi Khuliso Ele, Twitter, Khuliso Ele. Yeah. Yes. Okay. So yeah, man, we're ready to hear the interview in about a few seconds from now. 89.1 to 102.4. Miniti ndi mitano fedza bva awara ya vumalo ri khou dzhena kha nyambedzano yashu yo thoma na ramuzika washu ane ra vha nae fhano ḓoni dza khasho ndi ene Khuliso Ele. Fhedzi uri ri mu ḓivhe zwinzhi nga maanḓa kha ri thome nga hafhanoni ri tshi khou dzhia luimbo Great Are You ri khou bva kha ene Khuliso Ele. Ri tshi tou vhuya fhedzi ri khou thoma na nyambedzano yashu naye ra kona u ḓivhesa zwinzhi nga haye matshelo a ḓuvha ḽa ṋamusi. Ri a vhuya u sika VhembeFM 89.1 to 102.4 ndi yone. VhembeFM 89.1 102.4. Ushabu. Ochwa. Badi. Yo Toma. Ochwes. Yeah. Ochwes. Zatinga kondisi. Yeah. Ochwes. Na usoriri yakondisa. Ndorambori. Those are simple beds. But basically we just want to know about you. Okay. How you get to be involved car industry ya music our gospel is what magai. Okay. Obavo Luimbo aribudza ngalo oro ṅwala right? Yes. Aro ṅwala da zwo oro ṅwala ri khamba mini khaye. Okay. Na zwiṅwe na zwiṅwe zwo dza mara mbuso dzoṱhe dzine dza vhusa is that's khwela na zwine a khou fhindula zwone. Whatever that you answer zwi nga ḓise muvhudziso mara a zwi nga kona. Singa kondisa. Nda nkumbula vha songo ngo yori lumba lu nga wanala gai. Obviously fedza ngazwo. Sure. At the end of the conversation we will fedza uri how can people get in contact with you. Na ri vhathu vha lavhelela mini u bva kha ene in the next in the near future. I don't know album iko ushimiwa all the dirivudza bedu. Okay. Correct. As much and out you'll be fine. Before ya wiko kondisa lungu ma uploadela post. Hey, una message ko congratulations mene. Mara zundu kuboronga Facebook yawe ma. Ngora bizna ile post of na YouTube. Mara kwa WhatsApp. Tungawina tu. Let me just try. Mike at the Yuma also. What tilted? Yeah.
Yeah, you eat. I made up my mind so So it's just over. People are gonna say it in time. Heals with mercy, with steadfast love, with full of grace, anointed favor. I will send you my Yeah. Already, Miss. Aye, this is Tisela Nemisi, Mr. Bombo Rabakreste. You Have a look at the dinner about Vhembe vachijena. I, Solo. and it's hidden short. Right. So, we play on a VhembeFM. Neon 89.1 to 102.4. a very beautiful song rune rwakubva ene Khuliso Ele volupa ndikosiya fano ndinza kasho ndiri nabena ndondela vabvumeli vachijena matsina it's just a solo olushuma zwavhuḓi nga maanḓa ṅwana wa ipfhi ḽavhuḓi vha kona zwifha zwori venḓa hafhanoni tshiṱirikini tsha Vhembe ri navho ramuzika vhavhuḓi nga maanḓa vhane vha ya kona ro sa luimbo nga ene Khuliso Ele o ḓa na luimbo great are you matshiloni a ḓo na musi ri naye fhano nḓuni dza khasho ene Khuliso Ele uri ri ḓivhese zwinzhi nga haye kha musi na zwo ri khou lavhelela rekodi o guda zwifhio zwinzhi no lavhelela zwifhio zwinzhi khaye ri naye ri mbo ḓi thoma nyambedzano yashu hanefha nḓuni dza khasho Khuliso ndi matshiloni ri khou muṱanganedza kha mvuseledzo kha VhembeFM Ndi matshiloni ndi khou lumelisa na vhathetshelesi. khou lumelisa na vhathetshelesi ri khou livhuwa nga maanḓa luimbo lwavhuḓi nga maanḓa ndi tea u zwi amba and o mbudzi zwa uri o to lu ṅwala. It's a very beautiful song khou mu phululedza debut single right zwi amba uri u kona u thoma u dzhena avha hango tshiwa I'm so nervous. uri na hanefha o ḓi tshiwa nḓuni dza khasho kha thoma feme a dzike amusi ri khou thoma zwino nyambedzano yashu musi ri khou amba nga Khuliso Ele ri khou amba nga nnyi? Khuliso Ele is a young lady born and bred in Joburg, Soweto. I fellowshipped at Paraclesis Worship Center under Bishop Sibeko. Right now, the under Pastor Macheka in Chisaolo. I am an artist, a songwriter, composer, and I'm also in the field of education information base. Okay, ukuita kudededzi ndivo mistress eva Exactly. vaḓoimba thabeloni a u ḓo ḓimba tshikoloni hafhanoni a ri ṱalutshedze khamusi hafhanoni a ḓa dzhena hani zwa u imbelela a ri thoma henefha zwa thoma lini hani zwo thomisa hani zwa vhuimbelela? I remember back when I was in grade 6, there was a guy who actually was teaching us how to play a flute. It's a wind instrument. Yeah. So they needed two lead vocalists. So I was one of the two. But then, even then, I didn't recognize that I could sing. So I joined Khuliso Ele and also church choir. So that's when I realized, okay, I have a beautiful voice. And I joined the worship team after, and that's where I grew in knowledge of my gift and anointing. Yes. Ndikofuna confidence yawe irofi ndina iphila with a beautiful voice. Wavya rokona dikoda watswa zwori unazwo zwiamba uri ḓo swika kule nga maanḓa. Then kha ri vhudze kha lwendo lwawe lwa musi a tshi to muḓo dzhena a tshi vha an artist kha industry noni ya gospel. Ndi tshine tsho muṱuṱuwedza nga maanḓa uri u khou nyaga u bva kha zwo imba dzi homeseleni kha musi no imba kerekeni fhedzi a ḓa to pfhi u ramuzika kha Afrika Tshipembe. I will have to appreciate Sandman Kimureba, Stacha Venda for this one. You know, in life, Ringari, but we need a little push from somebody. So I will have to appreciate Sandman Kimureba or in the recording. That doesn't record if it was in. Yes. The end of the industry. Yes. Zvichiamba mini khaye uimba musika wa gospel adva vangwana wa mzimu ndofuna introduction yawe chamba zvari you are a born again child of God zviamba mini one zvichamba mini yako dova imba na muzika onoyo kha nne zwiamba uri atingodziḓisa fhano shangoni. Amen. So ono yo ndisaho nne ndi ḓo renda ene. Wow. Yes. Ari vhudze nga luimbo great are you, what inspired the song? I was very young when I wrote the song. How young were you? I can't even remember. Somebody can Okay. So I remember I was washing dishes. So I was singing this song.
And then that's what maybe do remember that for somewhere. Mhm. But that day, I realized, oh no, man, it's God giving me a song. So I grabbed my pen and writing pad and wrote the lyrics down. And from there forward, I kept singing the song until now. Ruchiamba Menikaye, great are you. What does it mean to you? I like the verse Yuri, I will save you for the rest of my days. I've made up my mind to save you. Which means that no matter the situation, I will always praise him. And for the fact that he is righteous, graceful, and he's also merciful, that's actually kept me made me more to love him, made me to need him more. Yes. Kare lavhalesana vhathu kha musi tshifhinga tshinzhi wa wana uri vhathu vha na dzi inspiration huna vhathu vha ṱuṱuwedzaho vhane vha nga vha kha ine genre ya muzika ine a khou imba yone ndi vho nyavho vhane vha nga ri vho mu ṱuṱuwedza nga maanḓa kana ine a khou tama no vha swikelela uri ndi tama u swika hafhaḽa hune mugede ya vha hone ndi vho nyenevo. That's a very difficult question because I listen to so many people. Okay. But I grew to love Lewin Khapola because I think gospel. I don't even know what kind of gospel Your kind of is. music. Yes. Yeah. She sings the kind of music. So actually I also grew to like his music is very creative and Yeah. because it's not something you hear anywhere or you hear every day. Yes. Wow. Leboga Pola did you know Rebler atangane naye? Or you guys must meet one day. Ndikoshima ukoshima album I believe. Ione album ni yakoshima relevele mini khaye maybe in the near future. I will have to say wait. Please wait because I believe in the timing of God. Because I cannot do anything without him. So when the time is right, I will deliver. And I don't know when. You know, maybe my title, maybe next year, but Zidoba yes, Zidoba For person you're Zidoba we're gonna receive an album musikali. Yes. Because Zenda ko tshekesa zone ndi tshi follow remotely. You are one of the kind ri kona velesa vha muzika vhane ra vha navho fano tshitirikini tsha Vhembe ava ngo to ḓala na musi kona velesa South Africa ḽoṱhe ngo to angaredza ava gathi vhathu vhanzhi vha khou imba genre ya traditional gospel vhane vha vha kha contemporary avaho so arali khou takwa ngorali it's a great thing uri na hanefha hayani ri navho vhathu vhane vha khou ḓo swika hangei ende zwi ḓo mu vhea kha mapa something new and something different definitely tshine tshi khou tshimbila na tshiridzi tsha mudzimu kha musi kha vhathu vhane vha nga vha khou ṱoḓa mutevhelela kha social media platforms and also to get in contact with you vha zwi itisa hani vha mu wana nga nḓila ḓe na muzika wawe vha wanisa hani? Bangwana ka Facebook, na Facebook page, the Khuliso Ele. Bangwana na ka Twitter, and the Khuliso Ele. Because when I trouble working out to Twitter, man, they are going to compose a message. Okay. So and then into music, Bangwana ka number za yes angaziamba 076 255 255 3316. Yes, Bangawana Nepo, Bangadon messenger, but hashtag great are you. Okay. Online kazi online platforms out wana. Reform roshimo wana. Zvidole rudza mafhungo manzhi zwoni a shumiwa uyo wanele kha digital platforms. Fhedzi Khuliso kholi nga maanḓa tshikhala tshi no need to have you in our studios. Ri ambe nga ye ri ḓo na muzika wawe. One kha zwoṱhe ri khou ri khou tamela mashudu. Kha zwoṱhe zwine ita zwone God may God graciously be with you. Dzinyimbo dziṅwe lwe nga maanḓa tshiṅwe na tshiṅwe tshine a khou tama tshone na zwine mbili yawe tama zwine mudzimu munekedze zwone. Ndi khou livhuwesa nyimbo dzo ḓalesa. Nyimbo dzo ḓalesa kha dzi shumiwe dzi ḓe fhano nḓini dza khasho ri ḓo dzi tamba ngauri tshiṱitshi tshinoni tsho ḓala vhei. Thank you so much. Ri khou livhuwa nga maanḓa ḓuvha ḽavhuḓi khezwo ndi ene Khuliso Ele ndi tou vha pfisa nyana khezwi zwe ra ri khou amba nga hazwo. Can you sing along a little bit? You gave me your love, Lord. You gave me full hope. The sorrows you gave me, your perfect peace.
follow you. I love you, love you, love you. I need you, Lord. I've made up my mind to serve you. I love you, God. I need you, God. I've made up my mind to follow you, follow you. I love you. Yeah, I'm going to go on a message to Papa, so not going to text. I've made up my mind to serve you. Okay. Zembo represent because the jet mbudziso ndo sokori bathu vari mene zviti vana mbudziso dzoromeliwawo kadzintu ringambanga zvipio then because ufonero zvido konda uri vatishisi vafonere ngori rina line ntii richimisa line ntii nedangoshimisa ene kuinterview so ringatovambanga zvipio comes with the conclusion of the whole matter ya mental health and that for ringambanga lipiyo just to conclude the whole matter because lot of vatishisi varumele text I mean the messages ari vana dzimbudziso of which avaturumela so don't worry ringabva ngalipiyo ka this whole matter ya mental health. Buda Maria 102.4 Makado 89.1 VhembeFM Yifikini Sibi 89.1 to 102.4. Yeah. Alright, I wanna try this. Alright, with the Dana to consider one or Melwana. Come on, 3:30. The Romera number of the studio ka SMS cut number. Alright. Sorry about that. Don't shower what was supposed to so much and Kuribo Amanda Khuliso. Thank you very much. Don't confuse the interview and whatever. Okay. So thank you very much. Have a nazungwe kariando una email yangu. Ndandikumbula ufudwa naye hapa panda sign if you don't mind. Hauna stress Let's go out. Yeah, and we're done, guys. The interview is over though, you know. Roribwa noteno tisheresa VhembeFM 102.4 to 89.1. Yeah, interview ni the one ka YouTube. Nsongo wangu aka channel ya Sermon Kimrepa. Nsongo wangu subscribe, leave a comment and don't forget to hit the notification bell or reach upload as video. Nive nichko usibona. So I just want you to like stand up and I just okay, so just goodbye message to the people that are gonna be watching. Okay, thank you guys for listening and I appreciate you all. Thank you so much. I love you. Yeah.